Assalamu alaikum. Usta sizden kechagi o'qil mavlud kechasi bo'yicha so'rayman dedim. Sizga keladi deb bilet berdik. Sizga keladi deb bilet aldık ele. Biroq sizga so'z berishgan yo'q. Sebebini aytib qo'yingizdi so'raman. Barganda yo'lda bosdim. Allah razı olsun. Men sizden aldığınızda kelib turganim shu menga cho'ng baxt. İşte emas ham yerda bo'ladi. Bizde shu chiqarganga kelib qatışıp ketgan ruxsatimiz var ele. O'shancha qatışıp ketdik. İçine söz söylüyorlar, bu diyorlar onun içine sinop, bu da kalsa bu ötmedi. Bu hiç kanday kapaçılık, hiç kanday narazılık çok oldu. Bu da kalasa vardı orundalar, vardı inşallah жақсы. Öte жақсы öttü, bu da şükür vardı yerden gelip, bu bayandamalardı bu, vardı geçişte elhamdülillah. Adı şunlar kança kaçandan beri pandemiyadan keyin de gelgenlere çok kızlar. Azı kança adamlarмен ошол жерде учурашtık, yüzleştik, salamdaştık. Dua verdik degende, mына бүгүн сиздер менен чайга чакырган кезде рахмат чайды отуруп кичине болсун ыймандашып өзүбүздүн иншалла турабыз. Кудайга шүгүр, бул чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул эми өз сыноо, бирөөгө берилет, бирөөгө алынат, бирөөгө коюлат, бирөөгө башка. Биз сабырдуулук менен, жакшы мүнөз менен, чыдамкайлык менен, тунук акыл эс менен дайыма мамиле кылганга чечкенге аракет кылышыбыз керек. Алган бул дүйнө сыноода Алла Таала бирөөгө ушундай мүмкүнчүлүк берсин, бирөөгө болсо кишини аркага тартып санайт, ушундай баардыгына сабырдуулук менен өтүш керек.